bamwe bati nta kindi gihe kigeze kibaho kurusha uyu munsi Rayon Sport ifite amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona, kubera ko ikindi gihe byari bigoye, kubera ko yari ifite umuntu bahanganye ari wa PRFC, bahoraga bahanganye mu buryo bukomeye. Gusa mu myaka nk'itanu ishize PRFC yahoraga ihanganye ubwayo isa nkaho yihanganye, kubera ko Rayon Sport ntabwo yagezaga ku mikino nk'iyi igishaka igikombe cyangwa se igihatana igikombe cyangwa se iri ku mwanya wa mbere nk'uko biri ubu. Ubu ngubu shampiyona igenda yihindagurika, dore ko Rayon Sport igeze ku mukino n'ubundi wa 24 wa shampiyona ifite amanota 50, ikaba irusha PRFC inota rimwe ifite amanota 49. Nyamara shampiyona kuri birakomeye, urebye mu makipe ari kurwana no kuzamanuka cyangwa se ukareba no ku makipe n'ubundi yamaze kwizera ko n'ubundi ubwayo yamaze kuba yishakira uburyo atamanuka. Shampiyona irakomeye, yitwa Rwaka Claude, uyu ni umutoza w'ikipe ya Rayon Sport guhera mu minsi ishize ubwasimburaga umutoza Robert Nyo mu gihe yarahagaritswe by'agateganyo. Nyamara uyu mutoza Rwaka Claude yatoje ikipe ya Rayon Sport y'abari n'abategarugori, yahesha ibikombe byose, ahesha igikombe cya shampiyona, igikombe cy'amahoro ndetse n'ibikombe birutse ibindi super ya coupe. Gusa kuri ubu yaje gutanga support cyangwa se ubufasha mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko ari umureyo by'ukuri kuko ni umutoza utoza ikipe za Rayon Sport yaba ari abagabo yaba ari abagore. Uyu mugabo nyamara yamaze kuvuga ko ikipe yiteguye, kandi uyu mugabo w'ikipe ya Rayon Sport Rwaka Claude, uyu ni umugabo umaze kwerekana ko nibura yatanga support cyangwa se yagira icyo akora. Kuva yazana haratsindwa umukino n'umwe, dore ko yanganyije na Atanze umukino wa mbere ibitego 2-2, umukino bakiniye hariya mu karere n'ubundi ka Rubavu, ariko biza kurangira n'ubundi bakinnye umukino na Muhazi muri shampiyona bayitsinda ibitego 2-1. Kuri ubu muri weekend ejo ku cyumweru rwose baraza kwerekeza mu karere ka Rubavu aho barakirwa n'ikipe n'ubundi ya Atanze. Baraza kuba ari umukino ukomeye, umukino uraba ku itariki 27 ku isaha y'isa 9 mu karere ka Rubavu. Rayon Sport mu kanya gati maze gukora imyitozo ya nyuma, abakinnyi bari bishimye neza ku mafoto, bari barimo baseka, abakinnyi bose barimo abakinnyi nka Babira Mahira Bedi, Muhire Keve, Mabrisa Imana ndetse n'umuzamu Kademende, abakinnyi bose barahari, nta mukinnyi ufite ikibazo cy'imvune buretse umukinnyi utari wamera neza yitwa Sulaiman Dafe wari waragize akabazo ku burwayi. Muri Rayon Sport nta kindi kiri kuvugwa usibye ko mu minsi mike n'ubundi ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 na 25 ubwo bazaba bamaze gukina imikino igiye itandukanye, hazaba ari ku wa kabiri ngira ngo ikipe ya Rayon Sport ahitwa kuri Mundi Center ku isaha y'isa 1 za nimugoroba. Ikipe ya Rayon Sport hazaba ari kubera ibirori, abakinnyi ndetse n'abayobozi ba Rayon Sport ndetse n'abayobozi ba Skol Raga cyangwa se iki kinyobwa cya Skol Raga, abayobozi bo muri Skol bazabaje muri Rayon Sport, bazabaje kubikire, bazabaje guhemba umukinnyi w'ukwezi. N'abakinnyi batatu barimo gutoranwa abakinnyi b'ukwezi, usibye ko abenshi bamaze kwemeza umukinnyi bamaze kwihitiramo, ni umukinnyi ukomeye kandi bamaze kwerekana yuko yabishobora. N'abakinnyi batatu wa mbere yitwa Biramahire Abedi, mu bitego amaze gutsinda bigera muri 5 mu mikino mike amaze gukina ikipe ya Rayon Sport. Nyamara uyu mugabo yaje abenshi batamwemera, dore ko yaravuye i Burayi, abenshi banibaza ati ubundi ava hanze gute, abona ikipe gute, nyamara uyu mugabo nta mibare imuvugira. Ariko abenshi byaje kugaragara yuko uyu mukinnyi ari umukinnyi mwiza, ahubwo batabasha kuba bamukurikirana ku mbuga ze nkoranyambaga cyangwa se ngo bamenye aho yagiye gukina, dore ko uyu mukinnyi wundi mu myaka yashize yavuye mu ikipe n'ubundi ya Polisi. Uyu mugabo yakinye mu ikipe ya Polisi, uyu mugabo yifuzwe n'ikipe ya PRFC, biza gutuma muri icyo gihe yari ameze neza aza kuba yerekeza hanze. Nyamara hanze aragenda arakina, biza gutuma agaruka. Ubwo yagarutse yasinye ikipe ya Rayon Sport, benshi baravuga ati se uyu niwe mwataka ikipe ya Rayon Sport yari yiteze. Nyamara yasinyishwe n'ikipe ya Rayon Sport nuko yaraje gukina ku ruhande rumwe. Uyu mugabo ntago yaraje gukina nk'umwataka, akenshi niba ujya ubona n'imikinire akunda gusabira umupira mu mpande, ariko ni umukinnyi mwiza, afite igihagararo cyiza, afite umuvuduko, ufite umupira ku kirenge, ariko ni umukinnyi ufite ibigango kabisa, ashaka kuba yaba mu mwataka mwiza, dore ko kuri ubu Biramahira Bedi benshi baravuga ko yaza kuba ahubwo yikinira nka nomero 9
aba yaramaze gutsinda ibitego byinshi, yaramaze no kwiyerekana, dore ko abenshi banavuga ko no mu Mavubi, mu ikipe y'igihugu Amavubi, yitwa Nshuti Innocent niwe mwataka y'ikipe y'igihugu Amavubi, bavuga ko Beramahera Bediaza kuba yarimenyereje nko gukina nomero 9 mu myaka yashize, akaba ari nomero 9 babigoranye kuba batondeka cyangwa se bamenya uri buze kubanzamo, byakwiye kuba bimenwa n'umutoza wenyine. Niba wibuka neza ikipe y'igihugu Amavubi mu minsi yashize ubwo yakinaga yabuze usimbura Nshuti Innocent ishyiramo umukinnyi ukizamuka wari wahamagaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu yitwa Habimana Yves, akina ikipe ya Rutsiro. Bivuga ko Abedi agomba kujya ahamagarwa nawe aba yatanga support kuri nomero 9. Undi mukinnyi wa kabiri yitwa captain w'ibihe byose Muhire Kevin MK11, uyu n'umwana w'ikipe ya Rayon Sport, akaba yambara nomero 11 mu mugongo. Ni captain ikipe ya Rayon Sport kuri ubu, yagiye mu mwaka wa 2016. Ni umusore ukomeye, ni umusore uteye ubwoba, dore ko azamukiye mu ikipe ya Rayon Sport imuvanye mu isonga. Uyu ni umusore anyuze mu tudemi dutandukanye akiri ikipe y'igihugu Amavubi mu myaka itandukanye, abatarangije imyaka 16, 18, 19, 20 paka ageze mu ikipe y'igihugu. Uyu ni kapiteni y'ikipe y'igihugu n'ubundi ya Cyane cyangwa se abakina mu gihugu imbere, akaba na kapiteni umwe mu bakapiteni batatu bari mu bakapiteni b'ikipe y'igihugu, ubwo harimo kapiteni wa mbere kapiteni Bizimana Jihad, akaba ari we kapiteni y'ikipe y'igihugu nkuru, agakurikirwa na kapiteni yitwa Manzesi yari gasaza kabisa bakina no mu ikipe imwe. Kapiteni wa gatatu yitwa captain Muhire Kevin. Abenshi mwakomeje no kubona ibyagiye bivugwa mu minsi ishize, umuntu yafashe ifoto ya Muhire Kevin ayishyira mu ikipe ya APRFC. Byari biturutse rero ni kiganiro cyo kugirana n'umunyamakuru witwa Simbigarukaho Fosinyo. Uyu akaba ari umunyamakuru wa Isibo Radio and Television, akaba yarakoranye ikiganiro Muhire Kevin mumaza kubyo kuva muri Rayon Sport. Abenshi impamvu by'abatonze banakora nari amafoto nuko Muhire Kevin mu minsi yashize yageze kuvuga ko nta yindi kipe yakinira, ko yakiniye ikipe ya Rayon Sport, ariko nyamara Muhire Kevin avuga ko nta yindi kipe yo mu Rwanda yakinira usibye Rayon Sport, ariko yaje gutangaza ko na APRFC ashaka kuba yayikinira. Muhire Kevin ni umukinnyi ureba inyungu nyinshi, akaba ari umukinnyi mwiza ushira no mu gaciro, ukunda kariyeri ye, ni umukinnyi mwiza. Ngaho nguko abarebye abashe kuba byababaza, ariko nta gikwiye kubabaza kubera ko Muhire Kevin ni umukinnyi mwiza, yaritanze, yatanze ibyo ashoboye byose. Ni umukinnyi wafashe Rayon Sport kuva ubu iri mu bibazo, iri mu byishimo, yari ari kumwe nayo, dore ko n'igikombe heruka yarayirimo yerekeza mu matsinda ya CAF Confederation Cup, yari ari kumwe nayo iyi Rayon Sport yo mu matsinda. Yabasha kuba yatsinda n'igitego Gor Mahia kibasha kuba cyashimisha abantu benshi. Igitego cya Rayon Sport cya kabiri ni Muhire Kevin wari wagitsinze muri Kenya kabisa. Umukinnyi wa gatatu yitwa Aimable Nsabimana, ni umudefenseur w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu mudefenseur w'ikipe ya Rayon Sport Aimable Nsabimana nabamazemo igihe, dore ko ari no mu kapiteni y'ikipe ya Rayon Sport. Gusa Aimable Nsabimana benshi ntibamwemera kuri afishe kubera ko amaze imikino nk'ibiri adakina, dore ko nyuma yuko yari yayivumbuye cyangwa se yari yagume abandi bakinnyi ngo nibakora imyitozo mu minsi yashize ubwo bari banze cyangwa se batari bagahembwe. Ariko ikindi Rayon Sport nawe yamushinjaga mu gutsindwa bya bitego yatsindiwe Rubavu kabisa, ni nawe bavuga ko yari yabigizemo uruhare rutaziguye. Ubwo Rayon Sport rero ko gutsindwa bavuga ko nawe yarafitemo uruhare, hamwe na Kadimi Ndiaye ndetse n'umutoza w'abazamu yitwa Mazimaka Andre, nawe bavuga ko yari yabashe kuba yabigiramo uruhare. Mu minsi byamaze kuba bivugwa nuko kuri itariki n'ubundi ya 27 ikipe ya Rayon Sport aza kuba yerekeza hariya. Itariki ya 27 Mata na 25 iraza kuba yerekeza hariya i Rubavu. Bavuze ati i Rubavu, hey here we go, tugomba kugerayo. Ni umukino kabisa, bavuga ko baraza guhaguruka isaa moya. Abo n'abafana bazahaguruka isaa moya berekeza i Rubavu, bahaguruke kuri Kigali Press Stadium. Bavuga ko batanze nimero zitandukanye, ibihumbi 9 amafaranga y'urugendo ndetse no kugaruka, bizaba ari ibihumbi 9 ukabitanga ubundi ukajya kwirebera ikipe ya Rayon Sport. Wibuka ko ikipe ya Atanze yamaze gushiraho itike y'ibihumbi bigeze ku bihumbi 3 ahasanzwe hose kugira ngo winjire wirebera ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport yakaniye umukino mu buryo bukomeye, yamaze kurakara Perezida Thadeo ndetse na Muvunyi, bamaze ko bakoresha inama bari kumwe na Emile Rwagacondo n'abandi bayobozi bose batandukanye, bakoresha inama ikipe ya Rayon Sport kuri ubu, dore ko Rayon Sport isigaje imikino
igera kuri 6 ikomeye, aho izakina n'ikipe ya Atanze, izayisura ikakira Rusiro mu mujyi wa Kigali, igasura Polisi n'ubundi ni mu mujyi wa Kigali, igasura Bugesera, Bugesera ikakira Vision, ikanakira Gorira ku mukino wa nyuma. Mu gihe ikipe ya Perezida bahanganye irajya kwa Rutsiro nayo uyu munsi tariki ya 26 hariya rwose saa 9, dore ko Perezida yamaze kuba igera mu mujyi wa Rubavu, dore ko iyi weekend ari sport muri Rubavu. Perezida izigomba kwakira Marine FC, ikanakira Amagaju, ikanakira Gorira, igasura Muhazi Ingoma, ikakira ikipe ya Musanze. Birakomeye cyane hagati y'amakipe arwana no kutamanuka, aho ikipe ya nyuma kuri bari ikipe ya Vision yamaze gutsindwa undi mukino n'ubundi kabishimangira ko izamanuka rwose, mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport yamaze gutsinda ikigera amanota 28 kuri ubu yazamukegera ku mwanya wa 8. Kiyovu Sport yavuye mu myanya cyangwa se mu makipe arwana no kutamanuka, mu gihe ikipe ya Bugesera nayo ikurikira ikipe ya Vision, bivuze ko iri ku mwanya wa 15 n'amanota 28 mu mikino 24, mu gihe Vision ifite amanota 20. Vision byanga byakunda yo yamaze kuba rwose yimanukira bitatinze cyangwa se bitagoranye, nubwo bigishoboka nyine kuba yava muri uyu murongo, ariko urumva ko bamaze gushyira amanota 4 biragoye. Mu gihe Perezida na Sports zigikurikirana amanota